Hey guys, muze tuyage. Muze tuyage. Koko, je nifitiye utubazo twinshi cyane. Akapana akabazo kamwe gusa oya. Ubwa mbere bwo ndi umuntu ashaka kundangira umuntu twa Dumba ahantu ari koko jewe. Aya, ndafise akabazo ndamubaza. Ndafise akabazo ndamubaza cyane. Guys, ndabaye muranyambitse la couleur abantu bamwe ababaya banje man. Guys, jewe ndagenishire utu message twa ngo ni inzoka ewe nareka kuzinwa kera kambanze ndazinwe neza nimbanze ndazinwe neza Dumba ari Lisha Khon, ça va? Ça va quoi? Ça va chiane. Nta muntu gwasha muri Canada, ko ndi muri Canada Ottawa. Ndi muri Ottawa. Mushire kundangira umuntu ashaka nko kunkorera imishatsi cyangwa nk'umuntu w'umufana ashaka kuraba kankorera imishatsi yo bakoze neza. Yego vraiment. Iyo uborewe ucushaka. Hewe ndi Checha. Murazi, do you know the term ya Checha? Lazima tamu ya Checha. Cyane yo mods. So, nayoze mufise mubaza ndigira kwa konti kwanda n'inzogo wowe jewe narambiwe. Message zanyu ndazirushe. Abantu bamwe abantu mushaka kunshira hasi. Ukuntu ndagufana rero. Nyifanire cyane nje ndagufana pana bisanzwe. Murumva? Guys, jewe mumpamagare umuntu yitwa Dumba kuko jewe Dumba ndafise akabazo ndamubaza kamwe konyene kuko Dumba hairdresser jewe ndi Toronto yo none ndihira gatike Toronto n'umwanya ngana gutoka nga ndazisi hafi 5 heures de temps nibaza ko umuntu ako paiement en ligne ka $100 na kimwe ngaye bashaka kunkorera imishatsi. Guys, naze keke ngo akantu kiyo kavamwo ubuki amatara n'amazi aho ngira kavamwo n'igitoro ni dolare shaka Dumba ubunyire se uguma hasha uduhesho umva uzigaye mwumvira live yawe. Guys, urengo akantu kanje agahimba kirondo kanje no papa se barakadutse urumva baragashaka ku karubanda ubu naho ngo karatandukanije abantu. Je Dumba nuko atevye kuze je wundi je Dumba niwe nkeneye je kubera ko I'm so happy. Sometimes you just sit down and then you're like, bruh, really? nuko nyene ata ntabimenye yuko kagiye kwamamarizwa basha ubundi ho nari kwitegura nkazandakira abakiriye surtout aho nkundi muri Canada ho nenda bakeneye kweli. Guys, so nukun harukuntu ndigira navyo mufise mumbaze nimuse ugaruka inbox je yose ngina DM aratanga kungira hand because guys I'm busy. Ewe ahubwo bwira ukuntu katandukije abantu udoye umuje hewe ningorane tubwiye kuvyerekeye ijya byo voice note ico nakubwira nuko ukora ico umutima ukubwiye situ. Okay. Okay, ngetry mvuge ku vya video. Jena zoko no vuga ngo ujye audio nibaze ko nivuga Dumba yashize because guys ni mumumamagare Dumba ni mumumamagare muri commentaire aze abanguke. Vuge ati Dumba cyangwa hashara naragukeneye. Arabakeneye kwago jewe. Na. Dumba bye guys ni mumuhamagare aze kuko jewe mfise akabazo namwibariza. Hey, sava my fave. Muhunda muri R&B cyangwa muhunda muri rap mbendabaha show.
Well, I know you fuck around. I know you shuck a lot, right? P jealous people make money, right? Ngo bashaka kwigira ko banzi cheap hoes bari crazy bafise ishari ryatari ring call kuri embassy reka bacu baciri ngo rekane nabisi ngo babika inzigo mu mitima yabo ni beg na kino na kimwe kimaze kugira change feel ati passport vanduhisha shaka kuba free this is straight shaka nduhuke umva jewe uye jewe umva aho nganje ukora akaririmbo G feel it. We felt it. We feel the hurt. We feel the hunger. Na na na. Numva. Turafilinga natwe rero. Numva. So we nta muntu ari hafi ngaha muri ntozenya basi ngaha muri ndi muri Ottawa. Na muri Ottawa basi. Don't go freestyle English. Nakubali Sharon, nakubali. Okay, ngena akira umuntu. Nakubali sana Sharon. Shaka tumenyane. Wandikire inbox uranyishura. Shaje abantu bose ndabishura kweri. Bite. Bite. Aba. Iwanyu muyaga maki. Oh, okay, jengu ngaha. Bameze neza. Ama. Tunashaka nabonye amaposti y'iwanyu baguma bavuga ati we na Melanie mama we Fernando wagwani sizi nyene tu sinzi ko noronka umuco about uraza karirimbo ka Lulilo kavuga bazovuga ni baruha bazonuma ngo bazoma bacanira amabuye bima amatwi bazovuga baruha ariko uranyumfasha hamashahona katabazira muri ngo bashaka kwigira ko uravyumva cheap hoes very crazy bra very crazy uraza hondi uri he ndano bita mu Kinama uri umufana wanje yego wow ndakunda ukuntu umeze uri umukobwa mwiza aro turakiye umwe mu bafana balisha hone kandi sana umu Amalisha Shalom oui mademoiselle aha uri mwiza cyane bareke kuguhanahana bavura aho bagushira umwe ngo ni wiwanje ubundi ukuntu bakunyihereje ndakwitwarira azi ko dukeneye aba diaspora gasubiremo cyane gasubiremo azi ko dukeneye aba diaspora ayundi dukeneye aba diaspora mga achake wewe mkeneye aba diaspora mugabo. So anyways, at again. So guys, ubundi genre like ari ikintu cyitwa entertainment sector. Ari ikintu cyitwa entertainment n'ikintu cyitwa vie privée y'umuntu cyangwa iki. Jewe ubundi nari nkeneye umutwe Dumba ni watevye je ko jewe akabazo sishaka kwishura hanini ku bibazo byanyu kuko nanje naje nyene ubwane akabazo kanini kandi kagoye karemereye. Urumva mugabo reka jengende kugira refilm mana ko akayiri kanje kahetse ndagarutse ndabasesera udufu kuko hari utuntu mwanze muhamagarane ubunyene mukwire ijana mutegeze live y'abantu ijana ndababwira urusaku right now narusaka nzosaba kuba kasi nta muntu mweshaka ko nzosaba kubimbatse wonde bivuga rimwe sinza kubivuga kabiri Sharon mama yari Sharon ngakana kiyo kavamwa gatera kavamwa mahite gatandaza abantu
ewe mane nta bindi bintu bazonyagiriza ubusuma bwo urumva biragoye urumva ubusuma bwo urumva bwanse gufata ungezaho ujya mu mugore wa Love Music. Okay, ni jewe Berisima. Ni jewe Berisima, abandi bose baribesha. No, ayiwe mama we. Ndoteye inkuru guys. Ibintu byose umugiye muri fatake mwogira ikibazo uravyumva ubundi no kwiha amahoro kubera ko ubundi this industry of people who basi bafuma winga kwa nkunda because I think at this point ni what's come on chai umfa I don't know guys basi barankunda basi ntibapfume bampamagara bapfume bavuga ati Sharon uno kandi ngandi serious ndikomvuga nk'umu entertainer because apparently nta mabeze mugira Sharon n'amahoro Bujumbura urahaturi apana bisanzwe ndaje iva ndakubwira ikintu kimwe urumva aparamba bakunda amabeze ngira mwarankurikiranye mwarabuze ivyo mushirako mwarantutse mwarabonye ko ntatukika ubundi je ndi umukunzi w'umuziki urumva jewe ndumukunzi w'umuziki bambwiye ngo simve kuri live ari abantu bankunda ndafise abandi bafana ngaha urumva tuyage mbanze nisanzure ndumva guys Alessandro never kumwakira mu guy thank you for today I deserve some bias because at this point it's getting so weird. So first off ninde muntu amaze kuraba Sake of Love basi duhere ngaho kuko ni mushaka kuza misisi muraza muza ngo muje ku live ngo muje gusuma urusako uratesa sana merci ndateza je muri buzz bashira imbere ntaje nabasabye nanite nke ubibona muganda gihimbere muga ntaco byakira nyine it's fine uze dumba gose ni watevye kuza Rainbow urabona yuko remix ya G-Free kenewe I swear narinzi ko myanda ikorere Baby Mama mugurumva Baby Mama was a small player was a small player so lilo urumva so muga rero je musikibaza je nukuri I wish to talk to someone who name is Melanine na Fernande. Comment allez-vous là vous êtes ça va? Parce que là où je suis apparemment moi vraiment whoever nyimba ari umu hater wanyu canke ari umuntu yafuye kuri mwebwe canke agirane mugende mubwira ati ihakayeri kuko na Sharon yakihaye wamushitse ku mutima kweli je none ndakubaza ivyo numva yewe naje ubundi nayifasha gasonga bugaye ko guys maze imisi muri voyage cyane sindaruhuka maze imisi muri voyage daruhuka nkuwe niviriye Quebec nibereye Ottawa ndarushinda gusa uno musi numvuze ati reka basigiye cyane mfume nyaga n'abafana banje mugurumva apama ni mufise nivyo mu mugira nganda bareke kubera ko musi byo mumbaza ntimusi kugaruka mu ntuzenye muri DM zanje wahaye content aba promoter muga Sake of Love nayo yabahaye Sake of Love ntiyabahaye ntuzenye ntiyabahaye content why ayo yindubuye ivyo bindi bije kubaha content akaska undi nashaka kumenya umuntu witwa Nzenya ahantu ari Melanin Boy je nashaka kukubaza kubera iki we're together my girl yeah ngo come bomba clat what a one full years attack yeah comme Lee Sharon ngo ndumu Queen Buzz ngo nari mu Queen Buzz no the Queen of Buzz that was the title I got
nigiriye mu Birigi gutamba muvuga ngo nambaye ubusa. Okay, nditambira ntangasho abantu baranyikundira, abantu baza kunyankisha amandi sawa. Basi mushaka ko ndababera umustar, tubanze tubivugane. Maybe ntimurabimbwira neza, mufume mubimbwira neza mazinda bimenya. Parce que maybe murashaka ko ndababera umustar. Mufume wimbwira ati shaho ni basi cyagukunda, juste twakunda ukungene umeze, twakunda confidence yawe, twakunda ukungene umeze, twakunda ukungene utifata nk'umustar, twashaka basi umuntu ari simple. Mufume ndabimenya. Zivyo je ndi numa y'umuziki, ivyo bindi ni vya demana na wanindi ma akanumero kumbe ivyo bakuvuga ko nivyo. Dumba ubundi niwe ndindiriye, Dumba ubundi niwe yakweziza ingorane zose byazambwiye. Dumba nyimba basi nyimba nubwo yoba yakumvise basi afuma zambwiye ati basi you know ega wasanga nkene Dumba ndi muri ntuzenye wanyu, ndi muri Canada wanyu, fumumbye anza kuraba bibra fumumbye anza kuraba Miss Girl kugira si sonze ndi kuri live. Umva bambwiye ngo ntuhaguruke, turakuzana ico kunywa nico kurya. Dumba geze Dumba je ubundi Dumba je sinahura ahantu uri Dumba naze ngaje ndamaze ikibazo kimwe urumva. Mufungi ati Sharon, we love you so much. We love you so much to a point where if you enjoy it was twimviye. Ari kungene my internet is bad. Guys, mimi kumuranyumva? Let's check. Yewe Angwe kwikoroza ngaho. Je ndiko ndaguhamagaye mazisaha yose ngaho kuri live ndiko ndakurondera. Vipi we? internet yawe yatunganye? Ubona ntabwo uri kuranyumva? Ndakumva, urambona bien Sana. Ubona mbona? Dumba. Ariko Dumba shiri. Uraneje abarundi baravuga iki? Abarundi barabwiye turabugize. Basi bebe kutambwiye basi kagapipi kanje wakumvise kurusaku ngo mfume ndaguhita ndaguha basi ufume uryoherwa basi ureke kunshaka ku karubanda. Rega ushobora usanga bararyohewe nawe ushaka kukumva. Banyarwandakazi Barundi kazi, ndashaka kubabwira ko uno mukobwa Abanyarwanda ntago bazi aho ibintu bigeze. Abanyarwanda bamukunda iki kubundi twe abarundi twikenereye. Abanyarwanda ntago babazi ibintu aho bishitse. Nivo ko mbabwira ibintu aho biba bigeze. Abanyarwanda mwegere hano mbabwira i Burundi birimo biraberayo. Abarundi baraza bakicara hasi bakumva nuza zacu gasiya zacu, bakumva ngo melody yagize iki, ngo The Ben yagize iki. Ibyabo nawe ubivuga. Mbonye akarundi muri commentaire karimo karavuga ngo Duma ngo promoting Burundi, ngo promoting Burundi ngo nkande gaskwere nyoko. We Dumba ngo Duma ngo promote. Ubu rero ugira unyankisha wowe nyimba ufitanye amabife n'abarundi, genda ugira amene amabife n'abarundi. Karundi nabyo muri commentaire kavuze ngo Duma ngo promoting abarundi nkande. Ndashaka kukubwira ko nta mu promoter w'i Burundi wa mbere ubaho nka Dumba. Ni jewe i Burundi mu promoter wa mbere w'i Burundi. Okay, okay sawa wako like it or not. None Dumba imyaka uzi Sharone canke umwanya Sharone amazimisa akora umuziki. Rero niba hari akarundi reka manze mbwire Burundi bwari bwose bwibaza butazi Dumba wari we. Niba hari akarundi akariko kose kibaza ko Dumba atari uwi Burundi adapromoting abarundi gaskwere nyoko. Niba hari umurundi kasubiremo, niba hari umurundi wibaza ko
ko Dumba iby'Uburundi nibimuraba muri coding ibi bintu we Dumba utanteranya n'abarundi ndagusabye oya umurundi wese yibaza ko ibintu by'Uburundi bitaraba Dumba uragaswera nyoko Dumba basi babarire basi bageza oya nanga ibintu Birundi ibintu byikije n'imipaka bagiye kwifungura kwanza noneho nzaza imipaka uzotambuka n'amaguru ndi muri hotel noneho nzajanza kuri street z'Uburundi mbatuke mu nda mu maso imipaka bagiye kuyifungura mvumbwira nzi ndaguhe basi ufume basi utanga makuru y'ivyuzi kuba ko nabwo ushobora guconfirminga yuko ariko kabasambuye sivyo atanakurumviriza abanyarwanda ngomba ko abanyarwanda mu ntegereze mbabwira ibintu birabera i Burundi benya niba uzi indirimbo bwa ngo nibisanze abanigeze numva gusara ayiwe mbandanyiriza mbamari nibisanze abigeze numva yiplaying ufite hano wiplayingira just numviza ababono man just numviza ababono umunsi yazanye Berisima ya kabiri nzomuririmbira Berisima umwanya munini ayiwe iyo ndirimbo ngira ngo murayimba byagize ubundi burimbo ntibura trendinga yashatse kuvugira ku ndirimbo namwandikiye imunanira kuririmba imunanira kuvuga ubundi we don't music bashaka ko dusubirana bafume babimbwira mfume ndamanaginga kukurana yuko byabanye Alvin Smith arahageze Alvin Smith ndiko ndabwira buri murundi nawe nimba urimo Alvin Smith nawe ndashaka kukubwira nimba hari umurundi wari wese Alvin Smith nawe ndagushizemo we Alvin Smith ugize ikintu uvuga inzi icyo nagukora inzi igihano cyawe cyambere ndagenda kwenda umugore wawe ari Otawa Alvin Smith ukakaje we mfise igihano cyawe cyambere ndagenda Otawa ndi hafi ngaha ngene nenda umugore wawe ntabizo usaba niba hari umurundi wibaza ko Dumba ibintu by'Uburundi bitamuraba umuziki w'Uburundi utamuraba aragaswera nyine ariko navuze ngo babwire na Samson yatinywa yazize agapipa voilà so nta gitangaje kiri mwako nje tuma navuze Dumba reka kuba ushaka kugira ibintu by'amanuzenya sigurira abanyarwanda reka maze sigurira Karonde je basi ndafise mvuye mu biti ndafise nk'ibihumbi 8 canke 5 kamaze sigurira abanyarwanda rego ibingibi abarundi mushobora gukurikira mugabe ibingibi ni iby'abanyarwanda kugira ngo mumenye ibirimo birabera i Burundi uwo muhungu ngo nibisanzwe aho bigeze nge numva ndagutara ayiwe niwe ufite hit niwe ufite wanjira gusura uramu free single ngo genda kabisa be free duhamagare madamu gatonya abantu muri Otawa mufata amagambo mvugira abantu muri Otawa ndakubujije jewe isaku ngizo sinazikunda ntizigiye abantu muri Otawa mu screenshotting mwohereza umugore wa Alvin Smith ngo byararanje dore comment barayipiniza none umuhungu ngo wa Berisima ngo nibisanzwe ndaguma ndirimba erego ucya mwijambo wandetse numva ngomba reka basta kuririmbire jewe sheri kuko jewe aho ririmbe banza gushimire because sino mustar baby yo bitaba wewe bari baranze bari Smith bari baranze kuguha hit ngo ntibisanzwe ngo aho bigeze numva ngomba kudaya ayiwe nkukunda cyane nkaho ryo bari rya nyuma we Dumba anawe mama we ayiwe mama we gezaho mbandanye uwo muhungu witwa Fernando iyi ni story ngiye kubaha muri coding mutwaye kuri Facebook zanyu ayo nayo baguhaye nteri nkuru shashe muri mwemwe muri coding ubu promoter bw'Uburundi bwo kuri Facebook muri he nabwo buraho ngaho bwame na data bufise buba buri ko ubu buntu
twibwirire abanyarwanda rata kandi reka nibwira abanyarwanda ariko niba hari agapromota k'iburundi karimo karikisha ngaha nyita Cedric ibingi bishobora kubifata ejo bizatwika n'abarundi bazayimenya uwo muhungu witwa Fernando waririmbye Berisima yari ari muri groupe bitaga ngo We Love Music afitemo n'ubundi witwa Gusto. Iyi story ni y'abanyarwanda abarundi mushobora gucaho kwera mwebwe murabizi ibi nibo ndabyibwirira abanyarwanda recap y'abanyarwanda bamenya ahantu tugeze Burundi Burundi abanyarwanda ndashaka mumeze tumumenya ahantu tugeze Burundi uwo muhungu waririmbye Berisima yari muri groupe yitwaga We Love Music groupe yitwa We Love Music abantu umunsi umwe bajya kubona bataranakubita hit umunsi umwe bajya kubona abantu barasenyutse ntago bakiri kumwe umwe bamwita Fernando undi bamwita Gusto abarundi bose bakavuga ati mwabaye iki ariko rero wari wabona munyegere be urugamo ko rwotsa wari wabona abantu bari kumwe mubabona ko bafise impano noneho batandukana buri umwe agahita asara abahungu batandukanye icyumweru kimwe abahungu batandukanye wapomema ntibafise n'impano zimwe umwe akora ama melody undi nawe arandika nivyo bituma nuno muntu bavanye umengo bari lost ukuntu abarundi banyarwanda uko niko kuri murabizi ko ndumva ko nyine ntajya mbeshya ababwira ibyo bakubwiye sheri iyo nkuru ndashaka ukuri ko kuri abarundi wewe reka rameze abahungu batandukanye nk'uno munsi kadramati murabona kadramati kandi kagufi kariya kadramati kagufi niko kari gafite hite ngo itamporize kadramati kari karasajije Burundi na itamporize ahantu ngo dramati ngo muri musari abahungu baratandukanye nk'iyi semeni Fernando sohora icyo kiberisima shahu Berisima yabaye Dumba wowe urana kuri mu promoteur wa Bure urabeshe first of bavanye akora indirimbo yanje yitwa Missing Word reka okay mu mwanya muke yasohoye Berisima batandukanye oya Berisima ya kabiri okay yasohoye Berisima bagitandukana Berisima ari mu ndirimbo ebyiri yasohoye Berisima bahiti ubu ni igize miliyoni zingahe standard ungira hafi wundi bari babiri wundi nawe akora muri groupe uwo bita Gusto nawe atangira akora aririmba indirimbo ze nawe Gusto buri ndirimbo aririmbye ni miliyoni Dramati ntabwo akivugwa i Burundi guys kariya ka Dramati kariya kaboro kagufi kariya kasika kadafisinde Dramati kadafisinde rero nawe kagitwika i Burundi abantu barimo subyanje bimunanira gufata sheri none babifashe neza ko bakomeje kuri hit none ndashaka kubabwira ataba abahungu gute babonye hit abarundi bose baravuze ataba abahungu ninde ubaroga agapipi uwo mukobwa igituba cya Sharon ndakenda mama agapipi ka Sharon naguva muri Canada ntakweze sheri impadres ukanga ngahe bamenye muvuga amafaranga ureke kunyararariza ubuse jump menza ndaguhe ico ona niyo bamamariza umuntu at least ngo iyo wendanye na Sharon ibintu byawe byose bica bitungana yewe kidagwahite no wambwira ari iki Fernando agenderaho niba atari umusundi wawe icyatumye Fernando erega n'abarundi kera baraciye umugani bavuga ngo inka yirabura niryosha amata inka yirabura niryosha amata nukuri kwimana kuba Fernando yaryama na Sharon na Gusto yaryama na Sharon abahungu bafite hit utamenya aho zavuye abahungu ni babi agapipi ka Sharon basi ndeka basinzeho ndakubwiye abantu bararoga nzoze ndaguhe sample basi mvume ndaguha sample abantu bararoga nk'ubu wasanga atari ivyo uri ngaho uri kuremeza ibintu ngo basi sheri wewe wifuza ngareka tuve ngaha twanditse igiciro sivyo ngomba kukwenda genda ntegerezwa kukwenda bise
bebe uzubukere vize nukuri mbwira ngahe mbwira shankeneye nuva ngaha naje natwaye kumugisha mwana wa mama yo akura koze kunyi wajya bujaye nije nabaye hit nta hari undi wabaye hit hari undi saga pipi kawe uretse Fernando na Gusto nabahe bandi bahungu wahaye Burundi ndaguhe liste oya abandi ashobora kuba atari bo urebe ibintu bashitseho shaje abahungu bose twakundanye bose barateye imbere kwera tinya ko na wa munsi wampaye akabizu kwitama ntuzi ibintu yenge kuronka what you rose ubu ndakubwira ku kabizu kawe kitama nkasku wakwenze karabaye yo wahise uranga amafaranga buretse gato ongera unume mbanze mbabwire mushobora kuvuga ngo iyi nkuru ntabwo ari ngewe ibintu byanye nuko mbivuga umukobwa ni umudiaspora ibira muri Amerika muri Washington abamanutse hasi agiye Burundi ashitse Burundi asanga ubuhungu buraho ngaho ibintu byaranze ka Fernando na Gusto bari ngo muri We Love Music ibintu byaranze arabareba sinza ahantu bahuye ese mwahuye gute ninde wabakweretse ariko none wese ufise amakuru we kuranga amakuru reka nkubaze reka ndakubaze ninkubaze umbwire wiyo no wabaye manager wa We Love Music wiyo no sha ivyo byo ndabifite n'icemeza kwe nanabereka n'ibikorwa wabaye manager wa We Love Music sibyo waraba managers Fernando na Gusto byarabyemeye abahungu abatangiye kuba managing umukobwa abatangiye kuba managing none abahungu hari geto baryamamo baba mu Buyenzi baba muri kayite yitwa Buyenzi ni nko kwavuga Nyamirambo mukubita ya danje mukubita umwice ya danje yo mu Burundi ngo bamanagize none ngo ka Gusto ngo akwitwa Gusto ko muri We Love Music ngo hari ukuntu ngo kasaga neza ngo kamurabira neza buhoro Fernando arimo ararodinga Fernando arimo ararikodinga buri bwo Fernando agenda kuri booth kugera kuri urabona ko kundi bashyira amatu akagenda kuri coding ewana uyu manager asigarana na Gusto hararimo arashiramo intoki nyuma sha Gusto ubundi afata umwanya munini wa recording urumva nubwo twashaka nka dutanu twari kudukora ibyo ndiko ndavuga ngira ngo murabyumva ko ari karabihamye hari ya Fernando ari kararecordinga Gusto yabagari hani ayo n'amatara atandukanye umwe ari Gusto Gusto yabaga yicaye mu ntebe za mubaze nuza ejo bundi nari ndimo ndabaza Indomike arambye ati nibyo byabo ndabazi navuga nakore ubu na endo gira umusiramo nakore naramubazi ukazana endo je ucuza nakore naramubajije nakore jena turagira beef oya nakore naramubajije nakore aba producer bose barabivuga ko buri ubwo Fernando yabaga ari recordinga hari ukuntu we inyuma mwabaga mwicaranye na Gusto gucya batazi ibintu murimo hacyaho 2 3 4 5 abana bagiye kwa Fernando Gusto na manager ngo bariko barasohokana ngo bari mu rukundo Fernando ababonye Berisima atari bumuhe amafaranga kubera urukundo uretse rege nkuru wowe uri kurayibara nabi nubwo ari yawe nibyo ega jangwa numi urumva noneho ukuntu byagenze sinzi ibintu bapfuye ngo no mukobwa yapfuye ngo na Gusto na sheri wiwe ngo aramukubita ngo yaragukubise urumva ari violent kandi urazi ko twaye muri mu mahanga tutarwana yaragukubise nyagukubise wiyo no we ko bizi inkuru ya yaragukubise je ndaguye ngo umuhamagare Gusto azabivuge ko yankubise baragikubise gatubandane yankubise nawe ndaje nkubite bebe amukubise umukobwa ngo ararira ngo aravuga ngo no ngo ngewe ngo ngomba kumwihora umva ukuntu ajyana kumwihora ngo agiye kumwishura ngo kubera bamukubise nijoro iryo joro
iryo joro Gusto ari ukuntu kubita igikobwa mu nyuma mugahita mukora ikintu cyitwa we make up sex, making up sex, bayita gute make up sex sibyo hagati ya jewe nande na daboro Gusto, make up sex hagati ya Gusto na wewe mukora make up sex. Gusto ngo arakurangiza ituru yakoze ituru ya mbere arakurangiza irangiye ituru ya mbere zari nka saa 5 za nijoro, ayo masaha turayazi mugabo ngo saa 7 zo mwijoro, saa 7 zo mwijoro umukobwa arabyuka gutya arinyabya, ubwo turi kuri manager ariko aba diaspora nabo murabesha, umuntu wagiye kumanaginga abahanzi ubu uri mu byumba byabyo nijoro saa 10 uri muriru kuva ku nitwe twaraguze ivyumba, nitwe tuba twarakosira ayo mazo ayo mageto urumva saa 9 za nijoro umukobwa wanjye you belong to me 24 hours oh. saa 9 za nijoro umukobwa wanjye ahitamo muri cya cyumba kandi dumba wowe ibintu wabikomejera iyo umukobwa wanjye ava muri cya cyumba agenda kandagira gutya agenda kangongera gutya agenda kwa Fernando. Noneho Gusto nawe saa 10 arabyuka. Gusto abyutse saa 10 arafata inyuma gutya. Gusto yafashe inyuma gutya yumva madamu nawe uhari. Arabyuka ati ati madamu uko wapi? Madamu ajya kumva muzika kagatanda kari muri saa moya kagiye ngo wapi Fernando akajya mahasi kwita turabikora ngo igitanda cya Fernando n'igikora iki kandagira cyo kuvuza bebe igitanda nena kiguye Gusto gusa yagiye mahasi kwita Fernando nta gitanda arafite yumvise udukri ninde wari ufite igitanda muri jiji none byagenze gute namwa nyene Fernando muri jiji nyene umva Fernando aradekonye yamba ntubavuze ko amara umusogondo umwe umva nyuma y'umusogondo yaratanguye kurira twa turafashwe kubera iki ibintu byabaye kera uno munsi aribwo bisohotse ushobora usanga abandi bakobwa barabaho ushobora usanga Berisima ataryoshe urumva cyangwa asanga bari kumwe ntibaryohewe urumva nimba shaka shahoni nibavuge je shaka kubabera manager encore igaje bibwira I can manage them again even the body nimba barakunze body yanje basya kumwe babimbyaga bashaka kundira bashakundira kubera ko no muri ntuzenya uretse ko no muri Bible hariho umugabo yakoze imyaka ine muri comment za post nakoze nuza yaravuze bamwita gute oya mu blogger wanyu bamwita gute Landry promoter muri commentaire yaravuze ati urimo urashaka hiti urimo urashaka base ibyo bintu urimo uravuga nta base jewe na naravuze ikintu kimwe I swear bashaka kushira muri base nibafumanye bya kubankunda it's okay murakunda base za Sharon oh my goodness mwakunze ibisusu byiwe imbere n'inyuma yiwe murahataka umunahaga pipikiwe niko kasambuye we love music ahubwo niko kazogarukana n'igitoro n'amatara n'amakara mu gihugu niko kazafungura n'umupaka voilà Bruce Melody nogenda nkamuhaca agenda akaririmba akaririmbo kazokora ku mutima Kagame na president wacu mpagicira yugurutse ku gapipi kawe niwavuze ko kasosa reka nawe ndaje ndaguhe uzokore testimony y'ibyabaye nibyo wumvirije basi njyewe bijyanye n'ukuntu nabonye hiti bari abahungu bahise bajyaho nyuma barangiye kukwenda bombi ni ukuri ko Imana yashaka wawe ndumva ndashaka kuba ikibazo kimwe ni iki kwemeza yuko ibyo bintu byabaye ariya si amajwi yawe rigari hanze ni wewe uri kuravugana na Gusto no okay neko ndavugana na Gusto dore Gusto ari iyo voice note barundi muri ngaha iyo voice note mwumvise hari umuntu wayinyibiye ku muntu witwa Nerinat ngira ngo muramuzi ayinyibira muri telefoni ya Nerinat arayinyohereza kubera rero naninziranye n'igikobwa cyanjye hano ndakibwira ati rero ngutaye hanze mama yangu ngutaye hanze
ngo njyewe ati takutia chini bati kandi arapiga ndumva wari inzigo jewe nakwisabiye aga promotion kakaririmbo kanje jewe ndakubwira didumba urona barundi ubundi bafite amarangamutima atandukanye mwega mwebwe abanyarwanda hari ukuntu nyene mufise ibintu mukaza mukadudurirako iyo rero twebwe okay ana hari ukuntu je promema barambwiye ngo sinira umurundi ngomba ngo ndi umunyamerika ngo mvugiraho bro. This shit is just. I really want to talk to somebody called DJ Fernando Chamera. Are you guys okay? Did you achieve your reka nkubwire baraba kubungu nagwa shaka kukuvugisha reka nkubwire impamvu barabunga icyambere nubwo bakwenda ntibagukunda barabahungu bashaka ko ubatwara imahanga barahungu nagwa bagukunda reka nkubwire impamvu batagukunda wowe uzabahamagara ubungu babwira ati ntiwatanguye kuririmba n'ufite indirimbo nawe baranyimyesha featuring baguha featuring inkande ko bashakaga umusundi kugira ngo batware hanze ubakugiye n'amafaranga nanako twavanye kandi n'abatwaye basi je na dushime tubatuma ko muri show Domba nizenya yawe meze fo none ko Allo oui bari bampamagariyemo bajya abahungu nango bagukunda bari abahungu bashaka amahera yawe ukuye hanze bakaba barashakaga kugira ngo okay uwo musundi kugira ngo arangize ntangorane nabyo urumva Berisiba rero kagakyo ando ubugurura siko gusa ntibamenye ko mu gushaka kujya imahanga agapipi kawe kari yarabiririmbye muga yaravuze hari ahantu yavuze ngo beyavuze ngo ayana yavuze ngo yaragenze ngo amajoro n'amahanga amajoro genre ibintu kunda izindi bageni ndi zabo ntabwo bari bazi ko mu gushaka kugira ngo bazane muri hanze muri zando zo muri Amerika ntibari bazi ko umusundi wawe ariho bateze hit. Ladies and gentlemen barundi kazi ndashaka kubamenyesha ko nimubona aho icyatandukanyije Gusto na Fernando muri We Love Music icyabatandukanyije karaga pipi Kali Shahon kandi amenye kwandika ari Shahon neza Shahon na se apana na S ariko nanone kakaba ariko kabahaye n'umugisha wo kuba batangiye gukora hit bagaca kuri Shahon ndakuba ewana urakoze cyane ko waradukijije agapipi we karadukijije Dramati Dramati yarishima ubu turi ko turavuga i Burundi tuvuga Fernando Dramati kari kagara karavuga ibyongereza nigaheza Dramati yari yarumvise umuti wa We Love Music ko batanguye guhitinga ko ya Sharon Dramati ahuri hose niba ushaka kongera kurenga Fernando dore umusundi nguyu kandi yarahurose kuri stage gashaye yaranose udususu yarakubyinishije aya yabyinye ntiyinjiyemo oya mugasho nayo yaratanze visibility kameme Dramati mwarabyiranye Dramati mwarabyanye mu Bubiligi nari Sharon genda umushake none wunamwe umwende sibyo atasubira kuri hit usubira kuri hit ucurenga Fernando nagira na video agira Dramati kandi Sharon afise ama video kandi Sharon afise akora n'ama video ni n'umuhanga ubundi zibona gitu buvuga ibintu nkora ureke agapipi kanje n'ubwoko bakaryoshe basi iyo ni extra apparently ibintu byose nkora by the iki gikobwa cyanje kizi no kuririmba kizi kurapa kizi no kwandika kizi gukora amafilime kizo ibintu byose kirabi bebe ndagukunda dumba we wuru wanje yo nkubitira rap Vyasa ngire freestyle cyane ndaguhiye umaze kuri rap uri muraba disinga izo mboro zabo disinga imboro ya Gusto wongera disinga imboro ya Fernando
this kuzizi kubera icyo utazivuga ziri hamwe ntabwo zingana ngo ziraryoshe muga ntabwo bingana bamwe ngo bakunda umusundi abandi bagakunda agapipi yeah bamwe bafise ndende abandi bakagira the small machine yeah ishaho ndabadisinze ejo mufate mic munyishure twigire bari ndabakunda jewe ndiri Sharon ndababeze yanje nkara umuziki wa twarangije bari uri kigugu kandi dumba murabona ibintu dumba ngiri reka ngende fume ndayisevinga kubera ko I see this life is going to do some tricks so bewe sevingira